the S&P 500 turned lower in the final hour of the trade after, you guessed it, a flare-up in the trade war with China. President Trump threatening to stop trade in cooking oil with China in a Truth Social post, a retaliatory move after Beijing is continuing to refuse to buy American soybeans. I I dok je na pomolu nova trgovinska kriza ulja zbog prijetnji Trumpa Kinezima, u Novigradu Istarskom straha od takve krize nema. Ne ak se pita zajca koji su za boj spremni, zborskom prijatelju Ivanu došli pomoći ubrati masline za najbolje ulje na svijetu. I samo ove dve još. Aha. Da nešto radi. Renata, hvala ti na onom malom govoru, ali vidiš da nisam pripremio da se hrpu grana ostavio nasred puta. A mi, ja i moja obitelj smo u zadnje vrijeme češće dolazili i sa nekim prijateljima. Njoj a tu ste brali? Ovdje smo brali. Aha, onda još ona... Prekontroliraj. Ona do njega. Prekontroliraj pa stivaj. Kako ide, koliko je još maslina ostalo? Još ostalo, ne znam, 10 možda. Hoćemo biti danas gotovi? Moramo biti. Kako da miješa zelene crne? To je najbolje ulje. Tako? A maslinu neću da pustim. Moraš brati, masline će popadati. Pa možemo obrati ovu maslinu, pa bi Božo, molim te, Renata, pomoći. Moramo makniti ove grane, mičite svi dečki i ovo sve maknite tu na travu. Sve? A ono, koliko treba. Dobro, mi moramo mreže, moramo obrat. Ajde, Taša rekla. Ivan, jel možemo na žarište? A, okej, tata kaže za žizu, dobro, može. Kad se mnogo mali složi, da se snaga 100 put množi, a to znači da smo jači, da se skupimo u
natrag. Još ćemo za dana doći natrag. Hajde zakosi u jasno, a obraci živ, živ, živ. Da se male ruke zlože, sve se može, sve se Kiša, maslina, maslina, kiša, maslina. Dovoljno. Bože, meni se čini da je gotovo. Gotovo? Sad je gotovo. Oj radosti veselosti. Da, mi smo uvijek do kraja. I ko čips, ne? Da, ti su najfini. Nezamislivo bilo bez kruha i bez luka, to jest. Kad sam ja to probao, ovak sam probao. Mila, kaj delaš? Kaj delaš? Klincima da vide crljenje. Radnici, slikam da čujem šta imate za izjaviti. Evo, skupljamo zadnje mreže za danas. Dobro, možda još malo. Kad ste vi došli, nova orna snaga, radna snaga. Orna i vesela, evo vidiš kako se to radi. Ne gubi se ni jedna. Nijedna maslina neće ostati neobrana. Imal vazio, crno vino, dobra vina soljena, daj napuni bokale tu da popijem ja. Pršu pisarski, gleda sva, oj divojko baš pa na tebe ja. Sviraju, vesele se svi, ni nenaj. Stare majke izbrešenaj, naradi bajadika djevojke su sjele, sofile sviraju, vesele se svi. Koliko je bilo maslina, Ivane? Znači za 1 kilo je fulo zlatan, sve skupa je 620 kilo. Sutra jutro čekujemo ulje i onda ćemo znati koliko je bilo prinosa, da li je puno ulje dalo ili malo. Krasna zemljo, Istro mila, dome roda Hrvatsko, sunce ori, pjesma mila. Ja? Najbliže. 436. Eto. Aha, si vidjela? Jesi čuo? 436.
Jezus Marija, ja sam mislio šta ti meni govori. Zato, zaplješemo. Moraš časti po tome. Da, ono 6 je zbog toga da si ti dodala još 2-3 na kraju. Draga mi, se diže što je naše, zarom gori srcem svim. Slava tebi, pazi grade, koji nam čuvaš rodni kraj. Divne liste Prije odlaska iz Novigrada moramo probati sladoled od lavande. Ovo nam je za Albinu jedna lavanda.